Assalamualaikum, saya Eddie. Belakang saya ni Mercedes W177. Okay, owner datang daripada KL juga. Kereta ni pun agak baru. Tapi you guys nak tahu tak, kenapa owner datang hantar kereta W177 ni dekat kami? Sebab masalah absorber lembut dan berbual-bual. Owner bagi tahu saya, naik belakang 2 orang pun dah sangat. Jadi, bila kita lagi sampai, saya terus masuk kat tester mesin. Kita nak check compression dan rebound tu. Adakah bacaan dia tu atas 20 ataupun bawah 20. So dekat sini, saya dapat buktikan depan kiri 24, depan kanan 28, belakang kiri 26 dan belakang kanan 30. So bacaannya yang terlalu tinggi. Sebab absorber ni bila bacaan 21, 22 pun dah lembut, guys bayangkan sampai ke 30. So memang terlalu lembut. Jadi dengan bacaan macam tu, kami terus masuk dekat test dekat hoist dan kami buka ke 4 batang absorber. So bila buka absorber, dengan bacaan macam tu, you guys nampak tak? Lembut je komen kami tekan. Memang lembut sangat-sangat. Tak bersesuaian dengan keberatan kereta. Jadi, kami ambil sedikit masa untuk kita customkan absorber ni kepada 40% people mengikut keberatan kereta ni. Jadi setelah siap, macam biasa kami akan minta komen kami tekan. So dekat sini, you guys nampak komen kami tekan pun menggigil-gigil. Memang keras supaya dia balance ke 4-4 dan insyaAllah takkan sangat lagi. Jadi selepas siap, saya pun ambil kereta dan test. So semasa saya test, betul. Saya dapat rasakan yang kereta ni betul-betul dah firm. Tapi, saya nak buktikan dekat you guys atas tester mesin berapa bacaan je. So, okay, dekat sini you guys nampak. Depan kiri 12, depan kanan 16, belakang kiri 18 dan belakang kanan 18. So, bacaan ground contact di bawah 20mm barulah kereta you guys akan stable dan tak berbuai lagi. InsyaAllah. So, itulah dia cerita untuk Mercedes W177. Sesiapa kat luar sana, tak kisah 177 A180 ataupun 250 ada masalah berbuai, jangan risau, kita settlekan. Cara dia you guys kena like, follow dan share video ni. Share banyak-banyak, kemudian you guys kena masuk dekat link bio saya. So, InsyaAllah dekat situ kita boleh berurusan. So, InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorbers. Dan InsyaAllah jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.